Malo je drugačije izgledao ovaj jubilej pre 5 godina. Možda ne treba da kažemo nešto što nije baš u svečarskoj ili ne doprinosi svečanoj atmosferi, ali ja se sećam pre 5 godina na jubileju, a to je bio okrugli jubilej, 70 godina postojanja JKP Čistoća i zelenilo Subotica. Ova sala je bila poluprazna i niko iz tadašnje gradske vlasti ili prvi ljudi tadašnje gradske vlasti nisu bili prisutni, nisu smatrali bitnim da budu prisutni na okruglom značajnom jubileju JKP Čistoća i zelenilo. Dragi zaposleni, dragi penzioneri JKP Čistoća i zelenilo, ovo je i vaš jubilej, naravno. Ovo je jedan veoma značajan jubilej i preduzeće, nijedno preduzeće ne može da postoji, ne može da bude uspešno bez zaposlenih. I to ne samo oni koji trenutno rade za određeno preduzeće, nego i zahvaljujući onima se izgrađivalo preduzeće koji su bili zaposleni u prethodnim decenijama. Ove godine jubilej ne slavi samo JKP Čistoća i zelenilo, ovo je godina raznih jubileja. Imali smo pre nekoliko meseci 60 godina postojanja mlađeg brata, to je vodovod, JKP vodovod i kanalizacija, a što se tiče kulturnih ustanova ovog grada, ove godine slave jubilej i Savremena galerija, odnosno Gradski muzej. Grad treba da bude ponosan na sve te institucije i na sva ta javna preduzeća, jer bez njih grad ne bi bio ovakav kakav jeste. Čuli smo da se preduzeće formiralo 1947. godine, da su u ovom gradu ovu delatnost u ne ovako profesionalnoj formi, ali obavljali i pre 135 godina i to govori o tome kakav je značajan grad Subotica. Što se tiče današnjih nadležnosti JKP Čistoća i zelenilo, to je odvoženje i deponovanje otpada, održavanje javnih površina i zoohigijena. Znači sve to spada u nadležnost JKP Čistoća i zelenilo. Preduzeće ima skoro 300 zaposlenih i održava čistoću i odvozi otpad iz približno 40.000 domaćinstava iz samog grada i iz drugih mesnih zajednica koja pripadaju gradu Subotici. Istakao bi održavanje zelenih površina i istakao bi nastojanje preduzeća da ovaj grad sačuva onakav kakav treba da bude, da ulepšava naš grad. I parkovi su deo našeg kulturnog nasleđa, nisu to samo neke građevine, već su i parkovi. Istakao bi samo jedan detalj, to je ovaj park tu pored gradske kuće i treba samo bilo kog dana, u bilo kojoj godišnjoj dobi doći i pogledati kako to izgleda i to je tako zahvaljujući zaposlenima i menadžmentu JKP Čistoća i zelenilo, uključujući i cvetnih kompozicija i svega ostalog. Mi na trenutke ovde ispred Velike većnice, odnosno ispred gradske kuće, imamo pomalo i smešnu situaciju. Dolaze nam pojedini građani, pogotovo stariji, i pitaju nas šta se to dešava, vi to ljudi štrajkujete. Mi ne štrajkujemo, nego objašnjavamo da niti smo ikada bili u štrajku, niti smo to danas, niti planiramo da štrajkujemo. Mi jednostavno smo danas srećni, zadovoljni i obeležavamo i 135 i 75 godina. Ovde su naši istinski prijatelji, koji su nas uvek podržavali u našem radu, ali i pomagali kada je to bilo neophodno. Ovu priliku koristim da vam se zahvalim na tome. Zahvalan sam i svim zaposlenima našeg preduzeća, koji su sve ove godine radili
na ostvarenju visokog cilja da budu najbolji. Ovaj sjajan kolektiv strpljivo je stvaran decenijama. Želim da i dalje bude putokaz za hrabre i vredne. Gledajući unazad, tamo negde od 2013. godine, sećam se godina uzdizanja našeg preduzeća. Te godine su nam bile i najteže. Morali smo raditi bukvalno dan i noć. Naš rad je nagrađen, postigli smo odlične rezultate. To danas prepoznaju i korisnici naših usluga. Vršena je obnova i rekonstrukcija objekata u cilju povećanja energetske efikasnosti, kao i u cilju stvaranja prijatnijeg okruženja za naše zaposlene. Zastarela računarska oprema zamenjena je savremenom. Postavljen je i integralni informacioni sistem koji je podrška svim procesima u preduzeću. U proteklom periodu preduzeće je izvršilo proširenje i rekonstrukciju prihvatilišta za napuštene životinje, tako da grad Subotica sad ima reprezentativno prihvatilište koje zadovoljava vrlo visoke standarde za smeštaj i zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka. Pored toga, preduzeće je realizovalo nabavku i podelu tipskih posuda za odlaganje čvrstog komunalnog otpada svim građanima na teritoriji grada Subotice. Izgradilo je projekat sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije Aleksandrovačka bara. Realizovalo mnoge druge investicije, a za realizaciju investicija preduzeće je angažovalo sopstvena sredstva, dok je deo sredstava angažovao grad Subotica.